Govoriti o značaju stolarije doma ili poslovnih prostorija nije samo stvar estetike, već i kvaliteta. Lepota bez funkcionalnosti je bezvredna, pa ipak Roplasto nije razvio svoje profile imajući u vidu samo ta dva zadatka. Treći cilj koji su stručnjaci Roplasta stavili ispred sebe, pored estetike i postojanosti, bilo je i jednostavna i laka obrada. O lepoti i kvalitetu stolarije izrađene od Roplasto profila već se sve zna u Nemačkoj, gde je i napravljen, ali i u preko 40 zemalja u kojima su proizvođači prepoznali kvalitet koji ne pravi kompromise. Sve su to razlozi proboja ovih profila i na srpsko tržište. Firma Mirex iz Novog Sada, koja se bavi uvozom i prodajom aluminijumskih i PVC profila, okova za PVC i srodnih proizvoda, prepoznala je kvalitet. Tako je i u svoju ponudu na 4 magacinsko-prodajna mesta u Novom Sadu, Beogradu, Kljajićevu i Markovcu kod Svilajnca svojim klijentima ponudila Roplasto profile i napravila pun pogodak. Iz prodajnog mesta u Markovcu snabdeva južni, istočni i centralni deo Srbije. Mirex uvek stoji na raspolaganju svojim klijentima za stručne savete i tehnička rešenja. Na svom lageru u svakom trenutku ima između 1600 i 1800 artikala za proizvodnju aluminijumske i PVC stolarije. Zajedničkim nastupom na tržištu, Roplasto je postao jedan od najtraženijih i najprodavanijih profila u Srbiji i okruženju. Profili Roplasto, koji se izrađuju u pogonu u Bergiš Gladbachu, našli su svoj put i do Petrovca na Mlavi i firme Belac, koja je osnovana još 1966. godine. 1994. počinje proizvodnja aluminijumske stolarije, a 4 godine kasnije u novoj savremenoj hali površine 1500 metara kvadratnih proširuje svoju delatnost i na PVC stolariju. Poslednje 2 godine Roplasto profil je neizostavan u ovoj firmi koja je svoje potrošače navikla na vrhunski kvalitet. Stakloform iz Salakovca, porodična firma, postoji od 2000. godine i za to vreme je izgradila veliko poverenje kod svojih potrošača. Od 2008. godine počinje se proizvodnjom PVC stolarije. Godinu dana kasnije upoznaje blagodeti Roplasto profila i od tada beleži rast proizvodnje i potražnje svojih proizvoda na tržištu. Ekonomičnost, dizajn, funkcionalnost, a posebno fizika izrade učinila je da samostalna zanatska radnja iz Sirakova pod nazivom Čuke, osnovana 1980. godine, izabere za svoje kupce Roplasto profil. Nakon što je 2010. godine proširio delatnost sa drvene stolarije i na PVC, dileme nije bilo. Nemački profil pokazao se kao jedini logičan izbor. Iste godine sa ovim profilom upoznala se i firma iz Svilajnca, Rade Import, Sinđelić. Takođe porodična firma koja posluje i izvozi stolariju od 1994. godine nije se mnogo dvoumila oko odabira profila za svoje proizvode nakon što se uverila u stepen efikasnosti višekomornih Roplasto profila. Dimitrije Stojanović pripada trećoj generaciji zanatlija i prva iskustva stekao je 1971. godine u očevoj bravarskoj radnji. 80. godina osniva samostalnu bravarsku radnju u Kladovu, koja je 2005. godine prerasla u preduzeće Bata Tim. Želeći da se u njegovoj porodici nastavi sa proizvodnjom PVC i aluminijumske stolarije, Stojanović se opredelio za nemački kvalitet. Od 2009. godine njegovi kupci kupuju stolariju sa Roplasto profilima i time je budućnost ove firme, kako kaže vlasnik, zagarantovana. Mesto Panjevac u okolini Despotovca dom je firme Aluplan. Od svog osnivanja 1991. godine bave se prodajom i ugradnjom PVC i aluminijumske stolarije visokog kvaliteta. Tražeći profil koji će, pored visokih standarda u performansama, zadovoljavati i najzahtevnije ekološke zahteve, počeli su sa korišćenjem Roplasto profila i ova uspešna saradnja traje već 5 godina.
Preduzeće Almark iz Krušara je osnovano 1995. godine, a pod današnjim imenom radi od 2006. godine. Od male zanatske radionice firma je prerasla u ozbiljno preduzeće koje broji nekoliko desetina zaposlenih, među kojima se nalaze inženjeri, ekonomisti, informatičari, majstori. I svi oni su više nego zadovoljni Roplasto profilima. Zahvaljujući njegovim zadivljujućim performansama, ova firma je postala poznata i po uslužnom savijanju profila koje se obavlja na najsavremenijim CNC mašinama. Aluplast, firma iz mesta Dubravica kod Požarevca, vrši izvoz stolarije, već 5 godina izrađuje i PVC stolariju od Roplasto profila. Dobre navike ne treba menjati. Tako je sa tom filozofijom ova proizvodnja na tržištu od 2004. godine i sa odličnim izgledima da tu još dugo ostane i razvija se. Montal 2001 je porodična firma iz Rakitova nastala 2001. godine. Bave se proizvodnjom i ugradnjom PVC i aluminijumske stolarije, ograda, garažnih vrata. Vrednim radom su od male radionice i 2 radnika tokom godina prerasli u firmu koja upošljava 10 radnika i uspešno posluje. Jedan od razloga je svakako i njihova vrhunska PVC stolarija koja se izrađuje od petokomornih, šestokomornih i sedmokomornih profila nemačke firme Roplasto. Stolarska radnja Mitrović na tržištu je od 1996. godine. Skoro 2 decenije zadovoljava probirljiv ukus potrošača na teritoriji Podunavskog i Braničevskog okruga. Kako kažu, tome im uveliko pomažu vrhunski Roplasto profili koje koriste već 5 godina unazad. Pored aluminijumske i PVC stolarije, bave se i proizvodnjom drvene stolarije. Zanatsko-proizvodna radnja Metal Promet, koja se nalazi u mestu Supska u opštini Ćuprija, u vlasništvu je Životija Milićevića od njenog osnivanja 2008. godine. Pretežna delatnost je proizvodnja PVC i aluminijumskih vrata i prozora. Firma Roplasto na svakom koraku pokazuje da istu pažnju posvećuje iskusnim kompanijama kao i onima koji tek počinju sa proizvodnjom prozora. Dobra saradnja je u ovom slučaju ostvarena 2010. godine i od tada su Metal Promet i Roplasto profili nerazdvojni. Tehnoplast iz Lapova je još jedna od porodičnih firmi koja se od 2001. godine bavi proizvodnjom aluminijumske i PVC stolarije, ograda, gelendera, roletni i komarnika. U svom proizvodnom pogonu koristi nemački profil Roplasto već 5 godina, jer su njihovi klijenti naviknuti na najviše standarde, vrhunsku termo i zvučnu izolaciju. Staklopan iz Zaječara je firma koja je osnovana 1997. godine. U početku je delatnost firme bila obrada i ugradnja stakla, a kasnije, zbog potražnje na tržištu, počinje sa radom i proizvodnja aluminijumske, a kasnije i proizvodnja i ugradnja PVC stolarije. Kako kažu u ovoj firmi, izuzetno su zadovoljni nemačkim profilima Roplasto, koje u Zaječarskom okrugu, a i šire, prodaju zadovoljnim kupcima kroz svoja vrata i prozore. Kvalitet i tradicija su takođe njihova odlika. Morex je firma osnovana 1976. godine, a izradom stolarije bavi se od 1990. Dobra poslovna politika doprinela je tome da je danas veći deo njihove proizvodnje namenjen izvozu u Francusku, Austriju, Švajcarsku i ostale zemlje Zapadne Evrope. Jednom rečju opslužuje tržište sa visokim zahtevima u pogledu kvaliteta, pa je još 2008. godine njihov izbor pao na Roplasto profile.